nale chapter lithi lana le Bible nakachaza lokho angenza ya Jesu kuthi khona lapho nakana 12 kweminyaka yenyuka le family yeJerusalem bayawukhonda kuthi wana sebajika ke bangasanaki ngicabanga ukuthi bebabaningi labantu bale Jerusalem bantu bajika bangasaboni ukuthi wo abasekho Jesu kuthi abakhathateka ababuyele emve Jerusalem bamkhanza Jesu awunkosi yami asethempelini hawu alalela abafundisi abuta naye imibuzo kwabonakala ukuthi hayi khona lokuhlukile ngalombana lona ngoba le mibuzo la ibutako iyevakala ukuthi cha lona wehlukile hayi lona unale wisdom levela kuNkulunkulu uthi ke lokho lapha he grew also in wisdom. Le wisdom uyibona kuphi later on in his ministry le ndlela abeshumayela ngayo le ndlela abesolva ngayo ama problems bana befikile kuye kulokunye angaphenduli directly avela afake nje parable le parable iqhaqhe nje wena lobutile leni ngoba unale wisdom comes from the Lord uthi umbhalo wa Proverbs the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So nangabe wesaba uNkulunkulu hayi ngoba umsaba ngoba asilwane because you have reverence for him uyamandi ukuthi umbani uNkulunkulu uyamnika lesigaba sakhe njengemdali wezulu nemhlaba bese uyalifunza live lakhe uyalenda uyaliphila bantu batawubona ngale tento takho bantu batawubona ngale ndlela lokhuluma ngayo ukuthi cha nembala ukhulile bese nathi siyasho sithi sowukhulile ubeke lokho bese uthi filled with wisdom and the favor of God was upon him. Hallelujah. The favor of God yebazalwane kutinto lemnanzi njengekuba nale favor yaNkulunkulu. We call it grace. When grace is upon you. Lenye igama le grace lithi charisma. And that's why bese bantu bathi charismatic. But le charisma ngile presence yaNkulunkulu. Kungakhathalekile ukuthi wena uqhamuka kuphi noma bangabeka embi kwemakhosi kuba khona nje lokuhlukile ukuthi hayi lona wehlukile lona. Kwanze ukuthi noma lendlu beyihungathela kungevakali ethi kuthiwani kodwa nje ukhuluma thabo nina bemnene uvele kuthule ukuthi qhwa. Asinakakhuluma lo muntu lona le grace yaNkulunkulu le favor yaNkulunkulu bantu balalele bantu beve bantu bashintshe. Manje ke lapha siyanaka ukuthi lo mntwana lo wakhula lithi le Levi he grew and became strong filled with wisdom and the favor of God was upon him. Namhla imini into uthi nakuwe le favor unayo. Le favor unayo. Ngikwemukela Kristu Jesu njengenkosi nemsindisi lithi le Levi moya lengcwele uhlala kuwe. Moya lengcwele uNkulunkulu. You too have that favor. But the favor itawubonakala na utawukhula. Makube kuwe nami ukuthi sisaqedza 2025 sibuke emuva ukuthi ngabe ngikhulile yini. Makube kimi nawe ukuthi sisangena 2026 uthi Nkosi ake unike amandla umkhulise umphe inhlakanipho nebukhona bakho bube nami. Kuze ukukhula kwami utawubonakala. Kuze kukhula kwami kutawuvakala. Kuze kukhula kwami kutawusita labanye. Kuze kukhula kwami kutawanzisa ivangeli. Kuze kukhula kwami kutawuletha injabulo kuwe uNkulunkulu. Leni ngoba mkhulile. Wakhula Jesu. Nawe ungakhula. Kunento sengidawugcina lenginakako. Kuthi Kristu wadala. Kristu lomdzala ngisho kunendalo wadala. Ngithena ngiyibuka lenzaba kwase kubuya lenzaba ukuthi uthi Kristu nakakhuluma neNicodemus uthi you must be born again. You must be born again. So the one who created all creation was born. Leni ngoba uyasivetela ngokuthi if you are born again ungaqalela kabusha basi nawe ungakhula
Akunandzaba ukuthi somdala unganani, kodwa kufanele ukuthi wemukele inkosi yethu Jesu Kristu ngekuthi utalwe kabusha. Naso utelwe kabusha bese uhamba ngetimiso taNkulunkulu. Naso utelwe kabusha bese uhlanganyela nemtimba kaNkulunkulu. Naso utalwe kabusha bese kuba ngumkhuba wakho ukufundza livi laNkulunkulu. Naso utelwe kabusha kube ngumkhuba wakho ukuthandaza uNkulunkulu. Naso utelwe kabusha kube injongo yakho ukuthi Nkosi, may your will be done in my life so that I too may grow. Because uNkulunkulu ubhekile ukuthi nakuphela